Wela ke na le 37 years ke dula ka gara Mokhukhu le bana ba 3. Papa bona gona ga šome ga re dule fele go teya ka magare ga Mokhukhu go runya mohlwa bofase kwata tše di le ke mohlwa ke nna motho business ke a rekiša go apala ke starta ka tšhelete ya grande ke ka gare ga dikamela ke re ke ya stokong empa fela ba ke rekiša commission ga ebe gona tše ka mokana ga tšone di a gana ka ke ya stokong ba no bona dilo tše le ke di stokilego di sa lekane le tšhalete le ga e gona ga go hlakane selo ka bophelo ke ka gare ga stress ke fepa bana ga boima ke fepa bana ga bohloko bana ba gola ga bohloko mo e le gore ke ba bona ba šetše ba affecta ke stress se ke leng godimo ga sona sa dikoloto ke palela ke go patela le di-society tše le gore ka moswane di tla di mpoloke tšaka le tša motswadi yaka lebaka la go ke gore motswadi yaka le ena ga sa le gona be ke šetše le bana le ga le gore ga ke dule le bona fele go teng mara be ke fala ke ba lahlelela seo ke na le go sona ga le jwale ke palela ke go ba lahlelela ke palela ke go hlokomela le bana ba ka ke palela ke go ba rekela le diaparo tša sekolo a gona ntho e lokang ke a godimo le tlase ke rekiša commission ga ebe gona metšhini e gona wa go apea di-chips wa pala ke kgopela thušo ke kgopela le nthušeng gore ke tšwe ka gare ga bothata jo ke leng ka gare ga yona cause ke ya bona gore le masea a šetše a affecta ke tla išego ke leng ka gare ga yona ke phela ke ipotšiša gore ga botse lebaka keng gore ke phele bophelo jo boso ke leng ka gare ga yona cause ke be ke na le ditoro tše dintšhi tše le gore ke be ke ipoitše gore ka 30 years ke tlabe ke le mola empa fela tše ka moka ga tšona dipadile a gona ntho e lokang bana ba ka ba gola ga bohloko ke kgopela thušo ke hloka thušo ya le